Nese unanura cyandakariye. Aya rumva nyine ndi guseka. Jesus. Nigize umva. No, Wait now ariko. Nibyo mpamagariye se. Crush. Umbwire basi gareka ejo tuzabonane tuvugane. None se kuva mu gitondo nese ugeze umva hari ndi mugize wanamamagaye umva ndi kwivugiraho. Kuva mu gitondo barabuze kumfata telefone. Ku buryo wumva nyine wait ari ryo jambo rya kabiri wazumbwira. Ntabwo mvuze wait. Nyine ndikubwira mana yanjye mbuzu. Mana yanjye icyo ari ku mana yawe icyo wagireka kuvanga imana mu bintu nk'ibyo amafoto sundi yonyeme iki. Jesus Christ. Nese rero wamagaye niba akakanya ngenje naniwe akazi nkakarika nkaza niko nkamuvugisha. None n'uburyo umuvugisha ntabwo ushaka kubyumva. Urumva sara hanga mba niri. Hold on. So uvugana nanjye ntugomba no kuzamura ijwi gutyo. Okay. Sibyo. You need to chill down. Tuvugane. Ako nawe ugerageza kumva umuntu. Ngo do you get me? Beyonce. Je tuvugana. You need to calm down. So okay. Base kandyame tuzavugana ejo turi. Manza wumva ariko hold on. Umamagese kumubwira kugiye kurya murananiwe uvuye he? Oya ntago naniwe. Ni iki byakunanije? Ubwo utangiye akazi uyu munsi nusanzwe ukora. My goodness. Kuryo uyu munsi ari uri kungangurana niye ngo ni sleep ibice kundi nyine bimeze bite. Akazi ngewe urahitamo iki? No nzarika akazi. Wanakareka wavutse ugakora. Come on.